технологи өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр ахгүй юу? Эрхийг хамгаалах өдөр. Тийм болохоор охиндоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн минь төрхий заяа. Huh? Оо, ундаа авах ч юм уу? Ундаа авч яах юм бэ? I'm in catching butterfly. I go Something upstairs. big? I go upstairs, okay? Okay. Ooh, what those? Okay, bye. What's inside in here? Oh, I see something here. It's locked. Look out. What's that? It's on trash or there's something. Maybe it's not a monster or spider. Maybe it's a zombie. I never scare zombies. Never bite me so bad. Piece? No, you touched it. Okay, just take these pieces out. No, you touched it. Piece. No, I don't want to. I don't want to. Here. No. I didn't bite it. Өнөөдөр 5 дахь өдөр Мартин 8. 5 дахь өдөр нь хамгийн гол нь Мартин 8 биш. Яа гэвэл 7 хоногийн хичээлийн сүүлчийн өдөр. Yeah. Яа. Би маргааш 1 цаг илүү удаж болно. Yeah. And we gotta leave. And then I gotta go back early. Магадгүй 7-8 өдөр удсан ч болно. Тийм болохоор. Өнөөдөр миний хоёр аяллаар явна тийм. Yeah. Хааш явуулаа? He's gonna Wait. go to the zoo and I go to the mountain. Are you excited? Yes. Okay, let's go. Morning. Stop it. Өнөөдөр амралтын өдөр миний тэгэхээр өнөөдөр юу хийх вэ гэвэл ард моцикл оноо аюугаа өдрөн гадаа тийм л болохоор моцикл гаргаад жоохон унд юм лөө. Тэгээд ийм гоё өдөр ард болоог учраас жоохон моциклэр явна. Хөрх ямд цааш шорон дарагдаад бүр загнар болчихсон байж штэ. Тэр ингээд нийтдээ 9100 майл хамт дуулсан. Айгу хөрх моциклаа. Арч хуцаас аллаа.
өнөөдөр мотоциклаа гаргаад ташаа солиулах гэж байна. Тэгээд өнөөдрөөс мотоцикл авнаа. Front brakes are terrible. They don't stop. Oh, the front one? Yeah, the front one. Yeah. Really? Needs new shoes. Yeah, they said they have oil on them or they're really glazed up or something. I see. Yeah. Okay. So, Need a signature? So I applied the labor special to it. Just the parts and labor. okay. Just need a thank scribble. you. All your info's correct. Perfect. It takes about 45 minutes. I'll give Okay. you a call, okay? All right. Thank you.